mwini musio na mavinda onthe musiaisya witu mwini musio. Station ni Mutombo TV, Kilunguni Tuneenanie, kila kikukia kila wakili saili na ndateka mnyongo na siama weyo. Nitawa Jacqueline Binya inaodhocha Tuneenanie. Studio kama kawaida ninaini mapa langu enda mamukethie na mutabia umuoni biba na makonawe ya mau thini wa ukamba witu wa makuweni na wa masako na wa kiti kana wala wonde umite tamukamba nyambia na ku bishop editor Bishop Benjamin Mala wa Jesus Grace Victory International na numeta kalama wadubeta wa masaani ti masaani na nitungia kaimo vya ndo kwa kipindi niki na mudhocha musiaisia. Karibu Bishop. Asante. Mzee wa Mutombo TV ni no kedia kama sitwani Fibi Ngoma kuma Kitui nikutongia vyano ndo no iliende nikana Tuneenanie. Asante Jackie. Na asante Madam Fibi, Dr. G. Na asante Jackie, musiaisia wa Mutombo TV no mundu twingaine muno ko menetho nenu na nitawa Dr. G Mutombo kuma mjituni wa masaku na nithukuma na Afri Foods kusomethia andu ma kilimo biashara. Asante. Asante na mudhocha studio cia Mutongwe. Asante. Ina udhocha na kumusiaisia witu wi abalawe undu thukuma we waku kwendesya taifa kana tamba yito ya mukamba na umunthi uneni witu umana na mawiyala tukona na kwiyumbanisya kwitu ila tukakua kwiyumbanisya maisha meitu mozene andu ingi twithukuma tukesa kulwa nitukua ujana upita uzee unaingia twiyumbanisya hata yulu wa retirement na muno nenda kona nenda kwibela waba uthukuma serikali neno ando maserikali moni mo aingi bakwata wani njamu ino withukuma no isi serikali wathukuma serikali nunenga wangali angi winengwa nyumba nunenga wala allowances ona hospitali ni mwewe hawa utezi no isoma ba kusho nini no ya serikali with the way weka we say the ando yumba neche no woka kama na wana aketi toti akawe kila mundu chai nondo withukuma serikali lakini ndio yumba neche ni wewe bikai nduna yumba nyata mosia hii uikua na ndu kwema kuyumba nyakwa kuni kumanisha na ndu nombania siana siaku siana sikutiani siaku ni ndo mundu tunene yulo wa kwiyumbanisya maisha makumo kuoni na tuambia tuya nini tukasi ati nietelani bike miaka 50 nibike maka 40 actually mniambia 50 na kwambata 60 niambia waambia kuyumba ni ojuju ndo in between be maundo ange makuma maisha mekuka nunkwata family nini Bishop kana ambie nako ndo nisimodiliana mabikita myake sumo na ukakwata thina mwingine mama sioka kanisani makambia wosangewa no na challenge azisia muno ni jongo zani ya wako itaona kama retire. Asante Jackie ndo wa kitu chambe twaite to manani kana kwiyumbanisya ko retire kana kuthiomo kuma weyani kwenda kwambia basa kitu chambe ti kwiyumbanya na mbesa lakini kitu chambe wiyumbanya kileko yandu babuta wa makayukwa kana weyo kathela kana akaritaya akayuthela maka kana maka kwatwa ni kindu kingi ni yela strict depression akakwatwa depression ko eta wathingai ukakwatwa ithingai ukethia yunde sikila kilo endesya ichao nondo ndai sa kwiyumba ja kileko ni kana we muthino takethwa aithukuma bandu ko kindu chambe ni kwiyumbanisya kileko ni na mundu ayiyumbanisya kukua etele kukua ndu bayende tikasyoka kwitha tesiana yingi tiendetwe baendetwe njimi no basongetwe mundu ayende kwiyumbanisya kukua ukethia uyunga mauwa mau make kakundi tuambie kwacha satani sindwa manaka na maundu no baendetwe ko uyu mundu eyumbanisye ebinda yuni kana ebinda yesa ukobikie lota tona kwikondu muna withie we mwene ni wisineza kana ebinda yebikie na ne yakwa ko umundu ucio tikilana na ebinda ndesa in depression
na ndese itho athina ona aumetha ni lobi kana Mombasa kana Koloi acio kenge yake kale muci ona itho no kasumba wa akangie ekala na mugu pe kwiyumbanisya kula kwa kele ukethia ni wese kana iwe yumbania uitwika no thi kwekala muci ndukayo twika muiyo undu watwika muiyo ciana ni ukutoloka na iyo tianicie buna na muiyo wa kwikala muci na ndo ambio kwatwa ni mathina ngi makiliko makuumania ciana mundu atwika muiyo ata muiyo wa ni wabika na ndwikindu iba wa na ethano ka pension no kala wisaula atio mwisho wa mwei ngazacio nthe yuni ndi kwa manthi kwambike kana kaizani kaikuna ibalua kainoa kayika umalu kaithi nundu kaisona mwana wa kwambisio nundu na kwa kakwetelete ini ndadiwo kai unoki uyumbaniti ata pe kaundu twaire ndati katika no kethia kuituka ite ukwata ona thano kalombeke ukamwa kalila ona thano kendo ke kwi kundu mundu akeyumba ndio kethia beno ndu inaguo na kutonona mundu ni wa retire na ndeba ndo kuthi zie moya kwiyumbanya ni connections ya ndo ala wikala na mundu ndo ila unaibuyani byanga wisaidya ndana kwatika lakini iri retire na nunu wasio kamusi na expect mumutethese andu tazu twa mataja agadana na siando agadana na siando anabika kuita mukate wa bob flour sweet na ndasioka andu azima muthembo sweet nundu nimeokwa na nimeosoka misini baiba andu wangi methi nima no gina patabe kuitene kesende wasio kaba ya ndukone to meno ni utara ibanga Jimmy. Oh, asante. Uma kwa mtawa ni ndugu kwa challenge kudi. Ndio challenge na kake kaka ko uji kwa nondu bishop asia. Uji ana na ito mana kwa leo kwa kwetene. No ka retire na wenoke. No ka kuwa wenoke. Na balo kunuka ni walita kwitha wewe vangie iketho ukekala tauni ketho ukekala ukacoka muziko ya muci wale kwa wewe vangie no kamana kana nduthi muci kana nduthi bala wi utenge me mundu ungi kindu cha mbe na kana mundu kiundu mundu no agite social being kana mundu wa ukwenda kwikala nando ukekala nando mama de mbawipa wakati wa retirement yako undu azimu makakati ya methana ya bia kuthika bulene kana mongelele kwa nando maisha la mwikata mukwikala pe saying kana ndeto ziba tawani muzungu akasia retirement is not expiry to retire is not to expire is to inspire ndo dawa vika expired date kana mwana wa mwisho whether wale kwenda wewe ongela wadho ndio wale ka face ni ya vikata ya maisha na ba yani tu ya ndo tama serikali mno nitumia uko bikiabu also ka skill kana kaundu tonda kuendesha wakati ule retirement okwa ndo wa retire kwa miaka 45 whether we active ingi mpaka about another 20 years miaka mingi miongoli with our sawa that was May 5 na no and me tembea na mwekala kwa miaka miongoli mwana nusia wa na kamina school akatha university kusia mpaka akatha university kwa ni miaka mingi ya kwikala ulumala withi yaza kavila withi kwa jirani wangu mwekala ndi mweyangewa mwizuka village yonde for 20 years wetelo tele gweni chao nungu zo wanduka kana wethe nura musendo makona mekwenda kwibitha mundu museo ube chao mzee omba na mundu utekongela idea no so ubikaba wazela skill ya kuwekata utona kuendesha wakati usu like onagala ni kwitha wichaman wa kanisa ukatethania na mutawani watuka mutawani nunu ngaini wako ngala miaka na hivi theology weka kindo ukondo wezo usungwango ikondo na kindu kingi kile ngine saving kana kuya kinando ndio then weya
ukamana mahitaji magu mau mundi wakati uzimongele kanga uno leo ambia leo special mawe mayambia ulikamdini uyambia good almost every mwaka no dino digital we ko ndona anataka no check up no bikapu ulika wa ndadino balukile wake ibende nekata ni atulekana oya atulabu kaingi icho gwa ibinda kusioka no lika chuma ko silisio ndo ande kuibangia abe kuibangia wakati wonde be miaka specific ya kwa sani kulitaya ya kaila ya serikali be miaka specific ya kwa sai na ndio retire no se unotwasia kanaila scientifically kanaila general norm kana kila kisikite kwando ingi tikilete kwando ingi ni kila serikali yake ya serikali ika mundu make on based on science na policy makazi lakini ana mayonga la 65 itika ile be mindigisi nda mpaka 65 so I think some department mpaka 65 kwa hiyo pension ya adela so ambiona kwa contract kwa hiyo ni muhimu mno kuine ngona gwa tatakon nendo kumaki binafsi nini ngeta mpaka 65 kwa lazima ni bange wakati ni mane wakana wakati ni walitutia chao mwana waku kana walitutia mundu ngea ambio mentor ambio kuzile sindula active umungu ende ukwati ya baya bakoli je sanduku ni huwa onaiki akami ya yusi ya serikali no ngingo cha 60 onala mwiyandikite kubanga kuritaya kwambia we mwene kubanga ni ukuritaya uenda kwa ase ndibi cha myaka ena ngwenda othyumu ndibi ka myaka ena maybe ndiye mwana kwa uyo Madam Phoebe pea si ya mwei nimesi ni maende to retire na yunda banga yene ndingwambia kuvunja mifupa kama meno iko aita to milo wika aita to milo ndatu ndera ati nundu no retire kumbe baya mwiso ekitaku kiandwa ngimbangani tutano matabi hata asi yesu yu manana kulea kwibanga kumatene ondu tokwasi waise mubango bambe angi mokana ngia mubango bambe waritaya ba katika tazo nena kinoto ta na number 2 and maite sani angini kwa than maina kendo mundu na nundu nina retire nena no ye mono ndimanda sindui nyinditi ya mundu kima kwa ndimanda kima na kaima mpaka ziana siake kaima siana siake tande kana oneni thimo kamande sieni kana ndimutia moyo kitia mali yakwa ai mutia mwithina pepe kathaka meka kima kangi uitano ndo desperate ndo isi wikata after u so wewe otendeka no utese kana bado ndo nabika nendo aminu utuka undo bishop no kaza utuka muyo undo ndo na kendo ndambona nga mundu kendo na mwene ndamba kuyithi so wewe kiteka la maisha uko minia nae unaisa mukate wewe no sondo uona kono bo andamagasiba musi yusu tuambio sisia kila we nacho ndukimina onoka deno ndumina tukomana nayo wamedhiye na metie ukametia so tukomana namo wose kila ukwenda uyemisha maseo no yuma lokonesa u exit nesa utia ndo lange maende lakini tio seo musei biblia baby na bishop atulikanye musei ni wale kutia sana sake siyungamiti mundu museo atia utie wa kwa siana na siana siake undu wotu kwa sana ni wasema lilikanu nikana etabe na kinungo na witiewa ona ne mwana ningobindesi akolililikana lakini ndo ukiwa atakala kindu chonde na iwa minai bala nakundu utwenda onangi ni ndime otwana kana itu yaso yambe wasa akasukira tusungo tumbimbi yambe kasungo yasa nye nenda kuya walumo sio nina sana sai lobby yini ndwenda odhiku kala nesa uyoga la siana ingiro yambe yakuyasa na se ana ina masomedi ndo tiwa wewe kama ngeleje ikala tandone ngwezone no wa ndone kwa ndime aritaje yela oka uwe muka wethi ona yugo wanai izio kanini na ke wazo igi lobi we yugi akaboka katunana tute kigu
Aya ke wakewu nanda ya uswa na tusema wewe ya twele langa wu. Hai mukama kwa thi kwenywe. Na mbeje wu haka kamwe. Au ana yoga kuleza ene kapoka kethenge ane ketonge ane na yikeje na cia wacha ndone. Ndio nataka kibetiko. Yuli bangwa say investment ya retirement yali tokwambia basa no. Basa. Ukabanga ngarita myaka na nenuka ba. Ukambia uthi ulonje kibeti chako. Uwe kachapati. Musiyeisi atuisi wakati kwenda na kuivanga kwa retirement nundu pe utona kuivanga kwa retirement we mwene through serikali through family yako ndio sio kete twende ino na niyo hitu